Talo fatu Samoa lau whaafukabaua rei vanga o lea fiafi ina ua whamino te wajai nei le July 5 le tautua whaawau alau BluTV. Male au nanga Tautai A'e whai pea. Ea ua whasifo mawhahi ule nei vai aso. Yes. Aso whaleile. O le aso le nei tele ni ta ula vai tangata Samoa o le aso le tupu. Ioe. Awa intele le vafoi ina whiwhiwa ai ma afisi whanga kasi. Ma whiwhi solo le taulanga. O wholofa ma whatalo whatua ia te oe. Lea ua mawhaio na e maua mai fo ile tato o nanga le ni vanga o lea fiafi. Ma lo le folau, ma lo le whatotoa, ma lo le pale. Ioe. Wo tau tongi au se walangatila wo whapulo le tua lima Samoa whamalo whaio le whaiva. O folo fatu, ma whaatalo fatu le tau o no Asiata, se taimi foi, o whawhiloi, lunga o le prokalame, ia la uso hatau, ioe, le la le lei, mawa e ma le tau safia o le mantou o nanga le BluTV, le tau sala ia pea, ai mo oe le te whaafunga maua mai le nei vanga o le fiafi, whaatalo fatu le sofa manu malo, ke risolo tātou ma taisili, o a mai ngā luenga, sa e whai ngā luenga, penga o lo vidi mai ni ngema ngara yo ya e pulea le tama le lo matua la to wia a le nei fia fi mari tanto pro kalame fa tanto le enjoy ya fo le fia fia fa lo tu Samoa fa fe lo ia e la uswa tau le to sala ma le la le le yo manto o nanga le BluTV all the way from por sama ataro va tu to sala ya pe malo pe malo Vaetolo fatu Asiata ia whapele o mai mo lo mai mo mai ilene temi. Oh, it's Friday. Yes. Fia o mai le weekend wa levang o whakari le Monday. O wale fasolele because I came for iange kawangao tena ngange because fa o mai le vai aso. But how are you today?
ia manuia whawhetai i oe. E ofo i ono ia sofara, ele pi o aso ia ka ke malosi e ila taa, e ro le leia anai i oe, ma le tātou pūlenga. Wa ta fia ta te usu mai le sofara ili, wafo le aso muni i o ngā luenga, pa manuia lava le anga le leio le tua, e i fo le tali tonunga. O loo manuia Samoa, ia masi fo, manga ia rau sei. O le seia ngā saufa i asia o wole o Ryan. Wālo ve aso a kofa mai Ryan, o misia kua o e pia. So whawhetai lawa Ryan, whawhetai lawa wa e koe maua mai le sei leo woko fo i mai a. Ia, o lewa na mama futa ma Ryan, e le sau lava Ryan le whaasei ha. Ia, ele a whaina. O fo lofa ma whatalo whantuai, wo ma pa anga ma mai. E te rola utala pia. Remember, Friday, it's an entertainment Fridays. So even though we found somebody that entertain us, we will entertain you. Just make sure they're awang i ya le na tangwa o milausia. O le aso foi nei, o le ata tu atu. Tau te fa malo mo la ka fa malo mo bea ina I woma pa anga mai. A fa pe o fele te mafuta mai te mau mai o maleo ma e sile mai le la le o le sei pea. Ia embese fore I la tu no ulu la tau. Omi mai, ma failo mai po fele te va mai ai. Ia se molia ku o le vingai. Tauna watu sa matou fa malo ma fa leo atu lau sila sa anga le ne vanga o le fifi. Are you agree with me there? I agree. It's all about them. It's all about everyone Monday to Sunday. It's support malo si mai o vangi. So time. It's all about you. Na o mo vengo ka pengar pesi. O le vengo ka pengar pesi. E o malo tala o pesi le. E mo morli e talo fa ngal tele. La lu ta fa talo fa. E yo. Mo ma fa talo fa tu feoi o le tala le lei. Fa fia ngai nga taulangi. O se mato fa fia. Sunga e pasta waita fata. O lai tu pai taimil nei. Hesen tu pai. O lai fa ile fontanga. Ia ata tai fo yo mato kalesia. Ma maol meoro ia. Ia ma le sunga le o ia makesi. O folo fa tu ia auto ia ilo sunga fa fia ngai nga. Ia tiro no plare taimi nei tu pai. Ia ai marutia. Ia mai si fa fia ngai nga o malava wa tele. Ia wo mata ma fa fia ngai nga tauleta o to suafa. Talo fantu mafaletua ile nei vanga o le fiafi. E inga wo foi fia uma po e koe. Fia whaatalo fatu I le sunga whawhenga inga tama e lama. My fifi au and tina Emily I tamaki PIPC. O lau whawhenga inga e lama? Yes. Ke lipo kia o ia e lama. But also, o se fia foi e whailo atu a Asiata Angangafi. It was an absolute honour to again meet up with le sunga whawhenga inga ia Perkins as well as male whaletua ia Olutanga. So massive shout out to wo whai au ia so. Wa ore to tele ia io e la tomo whai lau watu ai a misia ia ele whape wo whangalo io e ngalo male mana veni Morisa pasta whaatupu sefo o le whawhenga inga malolo manu malo ia masuno tumapu ia o le sunga mato ina malolo ia tanielu mamea wai ia o sa wa wo mamai sa to ina ia tovia au mua ia to inga mala ia o le sunga to ina ia Filipo ko ke le io whawhenga io ke lole mela o ka mai kawa ai soula vale wa I loa o ma fefe au wa e sulu aku fefe au no ka leanga o le fefe au so ina la tala o le matua fale to nunga io o le você me ngai mai ia sa te ke le mau o tangata so I whawhenga inga o le tangata e so ile tua o le mea na io a tele wo fe fiau no winga wa e la kalaka I duma no fali o le tua ya fa fe nga o malava mo to fo le tua o le ale tau nginga fiunga pa ke farmaiko adios io e nga ta foi lea o sunga fo ile I tama patele o malava o le tato Dickinson ile okay lo next week la le fai mai o Dickinson ile e celebrate e langa 10 year anniversary oi fa polo na fitus fu 10 anniversary ya ma fa fianga nga taulangi ya mo to ma fa tarofa la so ka fa karofa la wo so tu lunga ila to le mai mo mel taimire nei ken si se uso ya ken mal lancho mal fritua ioi na sauvala aulia na saufa ngoilo to mo le fui se ipu e longa ai o ai ku le ko malo
Paukia. Makua orator with kasher menga misi also ta so so emiti. Iyo. E pipi I rola la e. Oh. Atalo fa toi le uso malo fo ile for lau. Ya I misi for na o nanga fo ile le tusi. Yes. Ah, we ka malo ale nga ke fa yar ka renga fa Samoa. Iyo ile na me o ngifo au do ngifo. Iyo. I really I ka lenga ya le fa kenzi a. Absolutely. Ya nga te leo pepi ne Navy fa talo fa tu mafuta mai Brisbane au Italia. Fa talo fa tu le fionga le lipule ya anae fu mono mountain anae ua fia lona loto wo toi fo I mai le faritua. Welcome back Sahara. Yes, welcome back. It's been 3 months. Yes, tolu masina o nofo to Tasi le pule le Bluwave. Mama fau totoa pe toi tali mai le tina mal fana. Ya sa tu va tu Ielanga leo le tua ua toi fa fo sian malo silu tama sa mfaiona tu va tu. Yeah, welcome back. Se umar wako se ma se kaingu e abel taingu ta teo masta ava. Ya ila to wi wa ma wa toi fo mai. E fa filo ai fo le fionga le bepe. Junior tara ilene. Le wa ko le toi fo mai. Io fi wa fa mai Asiata o te ta o le toi fo mai ona wo misia fa lute o fa kula ka. O va tu la ta io wa ile ngofo le vai ko inga ngala inga e ai nga nga va ai mai ya wo fa penge ye kule lo do fa lu te nu nga le wa suil polo faila ai vene ko isa va ve ko o mai wala ki foi o la e fenga lo le digital e unlimited ale cosa ale o pepe menu sila ale na mo walo va no e fa ko la wori e kere ngo mai fa ya talo va tu le to fine a misileti male tautonga ya sunga le kopo pesa plaiti ya po le to fa ya tia toe o seanga ona ele o papa le mafuta mai lo manu ya lipata malu ainga makelani le mafuta mai fo ile nei vanga le fiafi saunoa asuenga America fa talo fatu so le ale te mi wo ye tato talo fatu fo ia laupule pi tupola ia mai satu paitia ke nge ke pange initial fa talofa fo ia tu ia Tony Vicky talofa all the way from Alaska or Leo will tune in from Alaska, also to Steve Solia who's just tuned in as well, a massive talofa tu ia tu oi and also I can see Carl love all the way from Blockhouse Bay I West Auckland le wasi melanga alofa anga ya le na alofa mo te pora si aleni ole weekend na e fa yai vai o pe ya la tau le so wala le te pora te pora ole ala fo na u peva mama fati ai le vai se tau koma mai manatu le va tu lunga pasi le al pasi ang usila Australia po lai kur ke di pasi vai ke ya ala ka tai leo fata manu eneteria lupe manu so ifo manu ya Tautai A'e evan to Logan Brisbane. Yes. Shout out to Brisbane. I love Logan. I love Master ni Logan. I mesela no pit le pito no le pe ya o Tower Woodwich. Yeah, saule. O ngako ngale congregate ka ko Pacifica. Oh, the Loganans. Le mafuta me le mangala fiafi ya kia ora mai. O dei mai. Ringa tau le talo fatia no se yuli ma tau mafutanga Auckland West Messi. Is accent Messi. Auckland West. Let's go accent. All the way from Messi, West Auckland, Fatalo Fatu. Kolita ke Yoane, ya le mafuta ma le vanga la fiafi from Onanga from Melbourne. Melbourne. Cold storms. Yeah. Melbourne Sports. We've also Leoa send mele alofaanga from Sorry. All the way from Mount Ruskell. Mount Ruskell, yeah. It is go accent and we've also got Molly as well that's tuned in. Malole so for Asiata Maletau Sala all the way from windy Wellington. Oh yes. Go the Hurricanes. Yeah. Patalo fat for so le fionga le tufia famuna la faele lupo le sa fa malanga mai la uto fo ia tu le lo le lo mua.
thank you for our time last night. Tele ai, oh, Tele ai, number one. Iyo, kailo ai sisi lampo, ole lampo apito isilia le au le iyo. Fai ole le tele, ole au le mata ipepe. Atalo fatu to ole ngana tele, to fine to memalo ya moa. Ya male totonga, ya talo wena la mafuta mai nai America, ngata leo lutia tanuvasa nema poli ngafele fia Julio. Oh, let's go kele. Yeah, there's heaps of dedications that come through. Patalo fatu ea esi o teilea ia lia mana ia meuli te vanga na bule fulu le mafuta mai mali tautonga e Sydney West Australia io e malo ia o mantua fo iso to finele wa failangi folonga o lan tamata sira lan tamalon tolu le san ia o si o teila le po so o tali le tulo fo iso ia le fatali ito so ningo si ona tina o timlang fatta si Samoa good that you are trying to stay focused. I know it's hard time, but we will get there. Yeah. We will get over it. Yeah, malu ainga makeni nga tailea o maselusi toi tu ioe. Lo fatu. Fele ki maku kamai maselusi toi tu sia opo from Denmark. Oh. Where's Denmark? Europe. Wow. Could you pass me the umbrella? Could you pass me the umbrella? Wow, all the way from Denmark. I'm trying to go for it. Go for me for little accent na PCC. Nai maleota mafuta mai ikafakafa ko ile. Ele mamau. O fale na imanga ko ile ro ka fa malama le e lo ku ro man fale ona. E me jori tautonga. Talo fa ta vitanga foi. Paulo le tangata wo vai atu ta milo mai atunu. Oi po Bangkok que ngo vai ku yo fero vai marka malo iyo nga taile ta fale sa ko fo mui Cecilia to inga mala talo fa lava lo fionga for tua a vele chanele fa taile mafuta mai ya me se foi la a land lau tunofi all the way from Utah, USA. Oh wow. Oh. Hello. Yeah, it must be Mormon. We've also got a few people here as well. Yeah, Asalo Fatu, Mona, Paul, Mika, all the way from Sydney, Australia. Manuel Pokalame, thank you very much. Also to Eva as well. Asiata Pokalame, Matangofie, Kalo Fai, Ilauko Fa, Vai Malai. So thank you so much for your shout out. Vai Malai. Graham Maruso Yana Loma Lutelu Tofana Loma Malol Mavtamai Yanga Lea o Maima Stefano Malo lava au mua sena for lava paloni malole mafutamai ngata leo for tai loma duwai dalaso ulafia Julio and the list goes on and on. Andrew Asiata Pio from the low mua Wellington. Now say ma me yo ka pesele mo la banga le. Well pesele ke fima ngao dedicate aku ya tai leota. He just tuned in. Oh tai leota. Oh kia ora tai leota hurricane. Ya me se foi auto malava. Ya male fionga consula. Samoa le fionga ia faolo joy reupenapongi ia malfret oi foi se fare ko mo ka malo ka na sai felang fale ia me se la fionga le minister of time le dina le sa tu fatisia ia fa ma vai tu foi fa tai unanga male tu le fionga ile tamal punefu ia la fionga pito su a William Sio I me se for Ministry of Pacific People pesele nei tato me ia tu vai e ka for pesele ngol tau ia e fa mai e o Yesu o le tautai ioi ta fa to mo auto e le vanga la fiafi. There we go. Saung fai ka na pese saung e fai merga ka ku ai ngol menga ke mo e lấy cho bay mai mong lea oi po nga fa singoro vai eu Malo Asiata. Iya, anu
Oh, there we go. Ia, vai. Pese na ta fa bitoa du mo auto umalava. Le mafuta mai lunga tanto program. Ko fa ka ko vanga, ma ora ska ko pese. Pe mai ta tu fa salon fa business nei. A fai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e pe yo fiti matonga. E na o le tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E pe ona o fai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whape foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Ia toe fatalo fatu ma toe follow fantu le toe taliu mai yo le porkalame io esi kama ilu e ampea ave mo tua singa le afu io le le ya fai ma fa sa le afu ma I fa manole on sai manole fanto toa io shout out, special shout out to Hannah io Smith from the Kingdom of Mangere. The 7 kingdoms of Mangere. The 7 kingdom of Mangere io tasi voi le tangata na suar fam lama ilo atu la to fale anyways I tatele yo atu mai inisio ila to ro mafuta mai lunga au ki poli a le leila le to tongi me to love ia la ukurunga e faikanga o le special la so mai ia ka ko tio lenga a le leila le to o mi mai ma to tau ai mai to fatu moa ma to la oi like yeah, ora o tūrunga whaitanga o le stato pese. Ai tato atu mo mua, what have we got today? Yeah, o le tato reporti as well. Today, there is a new kind of test on the streets. O lea ua iei ia le new testing kits a le leo. E whaiele sa I linga. While on the streets, so they will identify unknown substances. So a whaapea o e le sikanga ka whao ma e alu with unknown substances. This new device has been developed and it's accurate so that they can stop people who have, unknown substances. There's 150 tests that have been rolled out. It's 800,000 that's going to cost. Nuinga lau fam talanga afa pe fa lau tele. Le weluma afa pe le kisa vali vali ala e kanga I lau kanga ngai me papai. Yes. Ngai ka mai pauka papai ma ia po ngai ka mea nguki ma lang mea maka e ilan masini na detecting. Yes. Oh, straight away. And this new device will send the alert straight away ile officer leo or to the current to the police.
Very advanced le equipment le o upgrade. Fai tete la auto, fai tete auto ye tele na feo ai mei kanga. Ele ia se fa inga pe fa inga o siliva. No siliva la a tumu la tamai ka fio lai ka fi. And also anganafi o leona lipotia that there were 5 schools in the North Shore o leona tapuni a wa ia le pui pui ale tasu whanau le aonga. It has been reported e le I maua lava ia le tangata lea on the gunman that was on that they were tracking down and hunting down Ananafi. So they still haven't located him. They don't have an immediate urgency to finding him, but he still is on the loose. So whaamonmole le tātou ainga, just keep an eye out and keep everyone safe. Also, there is a 70-year-old tina o lea ona maliu, maua ona maliu I lanata avale. So o lea na whai ia sali I linga a leo leo, ua maua I fosi tina, she is homeless. It is said that the authorities failed to act swiftly wa Ilineti na who was homeless. So for Mole, if you do see everyone out on the streets, it is being reported that the weather is going to change over the next couple of weeks. So for Mole, stay safe and stay warm, especially over the next couple of weeks. And also, finally, the surging numbers as well. Ile COVID-19 for Mole. It has increased to 3,000 today, so a total of 10,000, 3,000 approximately cases o le ua lipotia mai lene. So, whawhatai, Asiata? Malo, whawhatai pia mo tātou o tonga nei meo tutupu so tātou tunu I New Zealand nei. Ioi, e tāua la voi, mai se lava I se tina lea fitus furtau sanga lea na maua maliu tono lana ta vale polo na sa. Ia, e whai ma whawhautuanga mo tātou, whamalo si au fwoi mo tātou. Yoe, ea, tau tuanga au fwoi ki ngau lo walu ngau lewa ea, e aru e kawhao lewa ea, wa e pisi solo. E tau tuanga ma o tau neo tātou mātua. Whiwheri le aru runga le lovely, so ngi makua le, kua manga o ele fui awa ili ututui lunga o te sipa. Matau tia, ia ele a whaina. O le a whai o tau whina ngalo, ioi. Whatalo whatia coach, ioi. Ia le sunga I le whaatonu folau, ioi. Le sunga ia ale sio pe terovili ia manaia le mapor kalame le la saungi ko inga ia le si round o le fit family ia matautia o le a dance with the superstar ia ia Sharon Elisaya Salea io te nei CCWS o ia tau faaso ia nga tai leo lui lilo sione te amre tau mafutanga tali melei fataro fatu mo folo fantu ya tau le vanga nga tai leo Jake Salele malole mafuta mai nai me pone au Italia mingao palepu ia tamaiti o le tipa ula fatalo fatu mo folo fatu sione te San Francisco. Wow. Yeah, me se voi lau Tamara Stanley, talofa, watching from American Samoa. Ioi. O le motu o fifianga nganta foi lea o Peter Tilo. Now, ia le tamafusu sa asia, mai le tanto officer. It was supposed to be an interview, but wa pisi la ia le wall na pea. Ai se to sila mai lunga le tato watale. Ko sila mai le makua mawalunga kero kanga kale. Ioi. Fai sa utala ile lua wale lo loma lua interview. It was Julius Olena Malanga mai from America. He has been here for about waivangi kau sanga kalunga I wa fia la wa New Zealand for me. From where he comes from, it's very dangerous. So he comes from Detroit. O le la kula le piko ceiling a whae ia mea le amio leo le au gangsters past life Asiata but Ryan for le past life from Detroit. So and what's happened is he is now here o le ngasau malanga mai a wale poka lame le wa la whae whaatasi ma David Tour. The champ, people's champ. So he came here to have a program. He fell in love with New Zealand and he has decided to stay. So I'm looking forward to this interview that's going to be happening later on when he is but he is 7 foot. 7 foot.
Look at Yes. me tonu ale no le va vesa o tatu ofisa na lela. O te re mana o te tu e fo o te ngapa mai lalo mo o le tamale. Wa sila tu ngale tu wa io tu mai re sa ai. Allah, la sa Yeah, he is massive. He looks like a kind giant. Very Anyway. friendly giant. Anyway. O kose, you know, makalangoa, a wā ia langaluenga leo ua whai in his boxing career and how it started. It's a very, very interesting, you know, because Lua Kolu, he became a professional fighter. But beko makua I wholale le kausanga, you know, 23 is quite old to start your professional career. Masanya, e O nga maka mai 12 years Exactly. old. Like professional boxing. Muhammad Ali started at 12. David Tua, I believe, e se furu lima kausanga at David Tua a maka. 23 he started. Yeah. So he said, age is just a number. Yeah, age is just like you up here. Are you like late 40? I'm no. Asiata. Listen, or early 30s, Age is just a number. Nga Vasilia, how old are you? I'm very coping or kilo. Yeah, Semu livi fa kaua ya maise to fina ya le mafuta mai ya salani tenso Danielu ya male tautonga malo lava no sai malo le fa totoa. La tato bo lista to pesi. Yeah. Iyo ka le ska ko pesi le. Pese. Le aso kikiro ua lava fa ku wa enga le ke ngo ku iru. I think so, because I've just had a few more Fika Fitness o leo ua tuned mai, and Lino has tuned in, and Eva Manina, so Fatalo Fatuia Nina as well. Yeah, so alenga ta foi lea o leu so le fionga tia o me tavo I malta fa tu ya Sofia. Iyo. So nga ya Lino siwa fo ya le kam mol. Ayo. I manuka. Si o si talataina so from we are watching from Tacoma, Washington. Oh, kafio lai, kafefe. Ya, lesi musika lea tava btua mo auto o malava le mafuta mai runga I. Ya le la sangira kurunga. Fai fo mo kurunga. Iyo. Ya, sauta to pesi. Iyo. This next song, ruatu saunga go. Iyo. Ya. the pakia. Cosa fa malama ya. Ya, cosa fa malama un euro se fako. Ya. Ya, bili laro bili. Yo, bili. Ya, osor ngaka, snake. Agadi bosela. Keep going.
Si fo ma jago vie o le sunga ia vai lua junior vai lua ia male pesele na anto io fa pea o ko la fa TikTok le foi la u asa guys ma kwa 100% e se lau pasenga ale si vale kama TikTok la ia vai la ta sa mo ke le si vai runga por kalame ale o si va mo o to lento no io ta u tele mesele to sang fa mnuao le vai ngol le fiafi io tato o le hata fa marikala finge marikala fin ko elau na o sia o hata le mele ia o tato la a mo le hata ia o uma fo ia pisu pole le vai ngol le fiafi ia ai tato tele yo le tato malolonga fo mai tato taliu sa mo e tato update mai le to fa va aina Folasa lo fa tele to mo o to me se fo a pea le mafuta mai se uta mam se utina yeah greetings to all of our families as well. Yeah, talo fatu ya mama dad. I like inga si luma koe vai Italia, but yeah, I love it's a free service up our mama dad. Okay, alo fatele mo oto tato atu li tato malolonga a foi mai. Tato me i Samoa, se me sin tato talo toto. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swa uu mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Hi, my name is Sawyer and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Toi whaatalo whātu ma o ofolo whātu ia i le fuivaenga o le fiafi ia i le whaafonga tāpua i le tātou tino. Ia au le whaua tātou taunu mai o le whaiunga le o le tātou ngā ruenga ia o le tātou tautua fo i o tala mai Samoa i lunga o le tātou Tautai A'e ia o lo o whapena fo i o na whatautaia ia e lautou whaasiata ia me sa fo ia o le tofine ia pea. Ia whaatalo whaatu, ma lo lava le on sai, ma lo fo i le wha ma losi. Ia o te lo fo i, ia o le ua tau o lunga le neiva ia so lau whai ngā ruenga. Me se fo i ia nisi o whanau ua onga, wa o le utu ua onga te ilua vai ia so lea e ma lo loa nisi o whanau ua onga mai lato ua onga. Ia o te manatu fo i, ia ua mawasi ai o neiva ia so ia i whi au ma ngā ruenga sa whapenao na tātou ngā ruru eivi ia le tua, ia o le ua tau lunga le neiva ia so. Ai Samoa ia o lo whapena o na manuia me uma i lo tātou tino. O le ala fo'i e tā pena lava mātou i nei. Ia awa fo'i le whaafilo i atu i o tātou wa inga me se fo'i. E o le mamalu ia o i la tō le Asia so tātou tino e le ngato
o tangata Samoa. Ia o nisi fo i tourism o tangata o le ahanga i mai moina lau whanua lanu lau ava ia o lo tātou tunu nei. Ia o na ngei aso pe o na iaila sa wharaile ia o le aso nei e tele fo i na mai ai ngā luenga ia a whaaso leisi vaenga. O se le a whaaso na ngā luenga ia a whaaso a tangata whai ngā luenga ia. Ia tūlanga fo i le i tāne na teimi mana vai ia o le wangi i mo leisi. Ia o teimi fo i whapene i o sa wharaile ia. Teimi na telefo ina mawala vano tuli ai ia ai ngal to tele ia fai nei fa te singa pe out ia pe fai singa tina me fa pena ia ole fa malo silava ole fotuanga lava e tu pea ia ono le fai sina pe sia fa ma il fulu tau tu na le lei ona winga tatu ono sa ia nei vai teimi se ka le lei mai fulu ia ono fai fo ilea onga ka fa ia fai tetele ia o nei whanau e meise ia o nei tangata mātua fo i tono o ainga te tasi. Ia ai o mesa tupu le nei fo i aso mo le sile fia tili fo i le atunu. Ia o le ua whapenau na mo li nei ia le tātou ofisili fo i lea o pulenga o mea taalo ia mamalai taalo i te tono le tātou tunu ia fia meo whale taalo. Ia la fionga ia mo e whaawo pola i le vao mo nanu. Ia o nei molianga, ia isona so utanga is whalawalawe sa tuklai mai le aso lua le maasina o iulai pola vai aso o tona. Ia o nei whalawalawe, pola nei fo i tulanga sa tuklai mai. Ia o lea whaapea sa taumawhai ia le sunga fo i mo e whaawo ia tipi se taawale. O loo whaafoina e se manu le malo, ia muliane lea sa taumawhai le manu le malo rende e tūri loa le taawale ma whautuaina le tama ia po le fionga fo i le ofisili. Ia i le tūlanga o le ave fo i le whautuaina le ave whaisinga sa tele. Pita ia ele i whautuaina ia e la fionga mo e whaawauwo. Ia le ala e whaapere whaamatalanga a le fionga fo i komisino o leo le fionga ia awapa au. Ia sa taumawhai ia le fionga fo i le pulisili o le fo i whaaptonga le malo. Ia e kamawhai kuri ese le leo ia mai wailava ina o ailo na lima i le leo. Ia o le ala ua whaapenao na mōli ai nei e le ngatalai na mōli e le whaolima. Ia o le taumawhai e whaamata. Ia ma le mauangi isu e ngamuli i le taawale. I le sa rua tu i le aso lea. O lo ia i tonu se afu i se la au malosi po le whanga tu lou le whaafonga le atunu. Ia, a o taawale fo i le sa whaonga ina, ia sa mawa i kong le whanga nge, kulo. Ia o le taawale le malo, o le taawale le malo, le sa atau whaina e whaonga ia le CEO. Ia e whaelua iai, ia e ngā ruenga wha le malo. Ia, tātou se mai lea i le tūlanga pe ona iai, ia le wha ngā solopea o le tūlanga le wha misinonga fo i lea le sa avea ma sui komesina ia o le ofisa fo i leo whainga palota le fionga le sunga ia afualo le daro mapu. Ia na isa na tarasanga na tuuina atu tawala atu lana lo ia. Ia e whaapea i leo ia e ona ia lau manus. Ia mafuala au whaasaine nei. Pe tai o le te ena le whaamisinonga ia le fo i tarasanga. Ma o le fo i la ua ia le wha moe ia o le ia iniso mo le mau o le avala uina. O le mo le mau nei mai le tūte te. O la vala wina ele mtanga le fa sinonga puta tu fa sinonga maulu tu sai lava ma so ina le mata upu nei i le fionga ia fualo ia le sa ave ma sui komisina o fainga palota ia mata ia mari fanueli ia o ia fo ile o ia so tanga i le mata upu le ai sa fainga ruenga o malava ton mo le official komisina o fainga palota lo fa o pela ile tu langolo ia ni sitela ni so maulo fa pena ona vala wina no mo fa msino le terminate tu langa lo mata upu le fionga ia fualo ia o le tatu le lina omi ia monito vo ia le tatu va alen fa mo tau mal tau sanga nei ia o le sosone le malo ia pani le tu salon fa tu pein ne onos fulu ono tesimal le fitu family ona tala ia o le va alen nei sa tu e mai e sui tu langa le tatu le lina omi le ro felwa nei le va o tu tuila ma por ia po samo nei ia ono tu langa ua le to sefe masanga le mumo le femalanga inga la tunu pe ta ina fisu inga fo ile ina tu langa sai fo ile tu langa nothing malo terwai ia e fa ingo ina le va ale ai le Samoa le fa
ia pita ia o le fuanga mai ia le minister o ngā luenga o i teminei ia mai e whailoa o le Samoa lava ia o le ingoa na o le waa ia lo tautuaina le waa o pulu masavai ia au le Naomi ia o le ingoa na le waa ia tautuaina le waa leo tutuila ma tātou nei Samoa ia le ala o i le wha moe e tau nuu na le Naomi lea i le masino o ke topa pe ona whaalau i loa le fionga ia olu a o le fo ua whamanino mailo na ingoa leo la wha ingoa ai o le leili Naomi ono se fulu ia o le wha moe o lea le ingoa ia e whamanatu ia i le atoanga o le ono se fulu tausanga ia o le tātou e tunu e pe on whamanatu ina le tausanga nei ona winga o le ale to i leili Samoa ia ai o le a whaingoa ina leili Naomi ono se fulu ia se mai le tātou vai foi o le ua whamaunia manamta ngā luenga o leo o le ua amata ona sa ili e sa whaasea e whaasanga se tasi o li i whaasala lau ia pusea li fo i whaileti o tutonu Australia ia e ieila na polokalame tā ua le toi whaola ia e ieila ni tua inga sa whaia nei fo ia li i whaileti o Australia e whaasanga i le minister o mta ngā luenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva le sunga ala au le mali e toa ia ma le fionga fo i le minister o ngā luenga te tele le malo le fionga ia olu ia o le ala ua i nei Samoa o le nei Samoa ia le la fo ia le stasino tamali la tunu whailanga le kio i Australia ia na malanga mai le conference ia o te milane ia o la ua sa ili nei mta ngā luenga o leo ia ni tangi o leo wha au watu ia tu sai matulanga fo ile leo tamu whai i tau whaaleanga se tau lele o se tangata ia pei o na whiai ia whiunga fo ia li ima minister le tātou tano ia ma le tala mulimuli ia na maua se avanoa le so e asia fo ia le tātou BluTV ia le aunanga fo ile le maua app ia u te loa ia na isi le fia la tunu nei o unanga ia sa unanga ua te lelo no so soani le taimine nei o whenga ila tunu ulu pangatia o le COVID-19 malaiva ia mai se fo ia le whaafaigo fia ino le tūlanga o le taimi ia mai se lava o tātou vo ia le maua se taimi anga i e whai le lunch mea whapena ia ngā mauala le taimi e toi whaatala noa ai ia nisi fo ia suisini ia masui fo ia o le pūlenga ngā pe ona is whaatala noa ngā ma le whaletofo ia Agnes ia tusai fo ia ma le toi whaalau loa ino o le tūlanga nei a o tapena i fo uru tātou e tunu le taimi nei i le anga i mai ia i le Vaetau o kuso ma se tema ia le toe talaino tātou tua oi whaavao malo ia o le tūlanga lana e pei ona iai ia e le fo'i ona silisila mai e le tātou tunu ia i se whaatalo noanga nei ia ma le whaletua ia Agnes ia mai le pūlenga ia a le tātou maua app ia tālofa lava toe whaatalofa atu le tātou tunu e le nei fo'i vaenga o kou silisila mai ua sui fo'i no fuanga le ua matau nuu mai ai ia i le taimina nei o i le nofuanga lea le turisi ia por Folasa mo foi le tanga ta fa mai mo mai fa pola STA o le la ko sisila mai ke ko fa pe por ofisa fo le tato unanga le mo app le ai ia o le ua fa ngai na le mo app ia nofuanga le ia ta fa ngo fi fo i mo le lautele o lo fa ngai na tau tu nei le mo app mo o kai no tato me ai i me se fo ia lo o ke mi or ka ko lunch ia ai ele ia on Tātou anga e tuton, ia i le vaenga o lo whaatino i nainga luenga i al tātou mau app, ia pe ona, ia i fwini so i lātou lo anga i mai, ia piki lako oka, ia i nei i le whale o turisi. O le vaenga lea, ia olo o whapena ona iai ia lea tunu, olo to i tunu mai lea tunu. Ia wā fo ia piki no laku oka. Ia lo iai ia nei tamaita ia la lelei, au lelei, ia le tātou maua app. Ia e whapena ona ngai mei ia i lātou. Ia o whaamaumanga o malavala le whaakumu e le tō tele i lunga o tātou penga whaamatalanga, i lunga o lau telefoni, po lunga fo i lau desktop. Ia whaamaumanga na, ia e te sau, ia tau o na match le whaamaumanga, ia le ilunga o le system ia svaenga sia, e whaingo fie fo i o na piki ia lau oka, ia le sa o kai na po fia lawal whale einga, ia matatu ventas fo ia sa o kai nai ia navaeng, ia o te angai sa mai lawala i le officer turisi, ia po i fo vaenga le mau app.
ia e whapena ona piki nai. Au le anga ia tu tonu, ia i vaenga o loo, ia fo i le whatino ina le backing. Ia o le vaenga nei tu tonu, ia o le tūlangana lo peka ia tātou mea ai, ia po oka fo ia le mamanu le tunuu. Ia lo mwhai on awina mai, ia ngaruru hei ia le vaenga nei ia le tātou maua e. Ia lo ia ila tātou service ma tātou nangana le whatau nuina, whatino ina nei le whale Samoa, le Samoa Tourism. Ia authority, ia whai asinga pisike le si vaenga sia. Ngā ua mō le mau mai, ia lona winga mō le talaino tātou puras, i wha mō le masino o kuso. Ia o le uwhawhai ngofia na o nanga mō le mamaru la tunu le ise me taupo le kaulafo ma se kupe la kuingi sa mo e whakau se me ia ko inga maloma kua. Ia wa mai foi esel me alu ia kako kupe nga, ia le leona o kasa o mai lava. Ia ilunga o le tātou ilunga o le tātou le tātou platform lea. Ia o le tātou mau app. Ia ai o le foi ua mau le vanoa ia masi tasi foi o sui foi ia o le tātou pulenga ia le tātou mau app ia le whalito foi ia Agnes ia ma lola va Agnes vai aku fai singa upisi nei taimi. Lo sai kua va ai patena fai malo tātou atunu o lo o pa au mai ni paso ma te fai ni Samoa. Ia fai singa pisi o le sa unga ko kalaingo ka ko poras ia wa mai le tātou mau app nei taimi o whaatu mawina lava e pisi po o isi na vaenga fōile o peona e sau noa wha mole akas. Ia, tātou lava ale ko viti e marolo uma isi. Ia ai o whaateleina le pisi le maua. Ona e whaatele tangata o whaangare tātou au nanga e oka ai ia medicine, i pharmacies. More protective gear, mask, gloves. Ia o lewa iai uma lava o nanga lea mapara o loa ia lunga tātou maua app. Tō tele whai la ia uso na tō ngana i overseas. O lo alala mai kako. Ia whai mea whaatau e ai retau singa ia tamam tina. Ko o mama o ma grandpa. So o lea soa whai la. Ia tanga e mai. Ia tele whai a oka mai whafo. Ona o le tausi matua o tātou. Ona i o tātou tangata. So, ye ko isi vaenga e oka sa au mai a groceries, mai supermarkets. Ia, whai mai ale whaatau ma sani la vai yaso, au isi ta ilua vai yaso, ia, au ole mea la tata maua app, ia ko i. Le, e mawhai whaanala credit card. Ia, ke se ndina maina se tupe le Western Union. Ina le pale tupe po le bank, po le lava. Sa o lava, tiki le oe mkiri fili oe po le ale le oloa e talawhia ngai mana onga. So lo e whai tato ako e hardware stores. So akia mo se tane vai po le alawa mea se pusa aisa lo mtua po TV. Ia le oe ai uma lava. Ia whai tato kiliva sa oa. Right now we have 5 delivery teams that are going out. E kiliva ia oka mta maftanga. Ma oi Samoa. So, o la ea watu lesi o i malie, e ei lesi ali tua le muenga, e o la vai tua i te afo i pale la taile, le alo kiliva, ono mana unga o tatu tangata. Agnes, o te ilo fol te mine o fia whai, te lela o fia whai mea alofa mai vaenga tau electronics, wo ise tau whapanga manisi o kompani, whateta inga i o le sap, whai o na whatau e msinta mea me whapena. O ila sto unanga na vaenga, ia mwhai ingo ko whapanga, ia mko ua kili vatu ia vaenga ia. O mua ia whai sap i luma. So, le whai wai ai le sap o le taimine, ia whai si pisa si vaenga. Ele i lunga lava o na whai se whapaanga ni giveaways na tēnā. E whai mata whapaanga mabora pou. Sa ele taimi na whapau e tau o lato telefoni. So keep an eye out. Whaingale i Nisea o Mother's Day, Father's Day. Le hoi toi titi up mai. Ia o asana i whai e specials. E ma whai e ona take advantage ma whaonga e tako. Agnes, mō mahatau sa mua nei, e ma whai ona ka ngoi oka laka, ka ingo ka ika leke le official e isa kai me sau whawhawhai isa ka mea ai, ka ngole oka i le isa ka credit card, ai ma whai onga whape laku kanga ki li waku ma kokongi le kai mile.
ia o le melele ia o bela van pai tama whanau a Samoa malama le tato reality. Faina faila o ka aluatu le tamaitai po le li ekiliva. Ia mai kamala di fo le se le ni tai ni na. So o mapai you have many payment options. E ma faina ito toni le tupe le cash. E ma fai ona fa ngalo mobile wallet fa ngalo DMM po la wa ko Mchala. Then I fa ngalo credit card. So we've given all options. I olimele mole so. Se leni umaya mawa. Alusa wai tato tina matama ele si tinalin sa nela ba amayang kawita. Okay. Ia oisio supomoa. O mea umai ia o kuai au fanga o solo le sa wai ia lekin ia uloni. Ia se leni sa wai tua. So pai le alo fai ki ia pai le cash power lo tu me fa pena tau singal ai. Okay. O leo sa ta war mele le nga o mai tanga ta mai tau lo no winga fa pela ta ito le fai faiva ia ele mafaiunga le su se me for kian em felong ka sa mo sa mai le mo app ten mo app kam fai le ku le ba nga le. Ole fautuanga. Sign up le mo. Sign up, okay. Ole au nanga ne it's free. E telo tangata fa pe se ilonga ko komi se ku pe ka pai na pai la fale o lo ilunga mawa app le ai ole au nanga lo fai fua sawa o tu ilunga po la store mo me o ma kengi e si po ala tu ilunga ma fa ai lo ai fa lo ilunga o ilunga Facebook ai tele pale le mata to soani le promoting o fale o lo ta itasi ina ia mawa se o sa tangata. Okay, Taylor Agnes. Taylor. Le whaletua ia Agnes, ia o io se tasi o sui sinia, ia o le tātou pūlenga nei le maua app, ia e whapena o te mole whafte tele, ia ila whiongo fo ile li pule, ia whaso tau loa, samsa ili, ia tu sai fo i male fo i tau tua male o nanga moro tātou tunu i Samoa. Nei, ia o e manatu, ia ua tanu mai fo i le taulungi nātu o tātou tala mai Samoa nei vai aso, o le wha mai atu tātou porkalame, ia, iai fo i se tasi o tātou watara nei, ia, sa mawhai fo i ona anga i atu tua, mata mawhai au mai manatu, ia o le tātou tunu e mai se lava, o i lātou o lo whaia, ia le tūlanga o inga au nanga fo i le leo meo mea whaatau, ia pe ona iai, ia i lātou e whaia meo ngausia meo tau lima whaatau watu, ia e le ngata leo la au whaakau fua whaatoanga, ia o meo fua la au aina. Ia manisi fo i lau telo la tunu, ia ina i le tātou maketi lea i fungalei. Ia le alanga maua i lea wanoa e whaatala noa i o lātou fo i manatu. Ia o le tūlanga fo i o loo o tāpena iai mo le toe te tala ina o tātou alawa. Ia ma le fisiringi o nisi o pisinisi e pi o na el pisinisi lea ta o tātou pisinisi tau tūrisi. Pisinisi lea o whaatau ina o meo me taulima. Tasi leo ati na esa te lelo na whaina i le tūlanga o le whaamai o COVID-19 maleiwa. Ai, le lei ona taulunga atuai, ia le tātou prokalame ma tātou tala mai Samoa, ia i le tātou whaatana noanga na, ia ai manu ia tele, ia whaamoe mfuafuanga o le nei weekend, ia meise i o langa i atuai i le asio sapati, ia mai Samoa nei, manu ia tele, ia whaamoe o le tātou tinu, nei ia fiafi, whaasoifua ia. Ia, whatalo whatu i le mai mo le whaafonga le tātou i tunu. Ia, i le nei fwoi vaenga o le aso. Ia, o le ua tu sao atu i a tātou whaasaralunga. Ia, mai nei le maketi le nei, ia, i funga lei. Kone tōna maketi le nei. O lo au toba mai ele malo le tātou i tunu. Ele ngātou i lātou lau whai whaatoanga. Ia, mai se fwoi i lātou whai me tau lima. Manisi fwoi i lātou e whaatau ina o loa tau mawhawela. Ia, pe ona tau sila mai ai. Ia ai manatu, ia o stasi leo pisinisi mātina e. Ia sa iei se tūlanga whaale tonu, i le tūlanga i le nei toi titi tolu tausanga o lo fia le tātou i tunu i le whaamai o COVID-19 maleiva. A o tapena le tātou i tunu i le whaamoe mōre toa talaina o tātou tua oi whawa malo i le masina phone. Ia o te iloa o le whaua tapena i lau whai pisinisi ia o meo me taulima. Ia, po le bainga fo ilo handicrafts. Ia, a beila o na mawaila wanoa. Whaata se fo i ma whiloa e fo i. Ia, mse tase fo i o whaipisinisi tūlanga o me taulima. Ia, e singia fo i le tūlanga. Ia, le ua e le wha moe. Ia, mo le toe talaina o tātou. Pora si e whaatalo whātu ia i lau whionga.
ma lo vol sui fua tango ma ho ya na ko leo le fa fo mai fo la to lo fa peo ni mo e le nei fa sala la ngwa nga nga fa langi ma lo se fo ma lo se fo o le tulanga fi silingia o te lo le ua to ti tolu tausanga o fengalu ta to tunu o le covid e fa pe fe mai le tulanga fo le fa pe fe ona foi ona ola le pisinisi o la foi au wala sa maua mai e lau se leni wa o le memo tinoa o le vitu o le pisinisi o tatu tangata mai fafo tulis ai sa mo fu sa va no e mafai ona mai e oka tangata vo e fafo ia mai alu lafo o la se va nga sa mfai ona mo le tupe mo mai le tolu tausanga lau fio Whawhitai I le amatanga bai lo nei wha mai. Ia, leo ni sila fia leo o tau leo sau nonga leo sa wali nei le tolu tau sang. Langona lava le mawhatia o na o le tutusa hoi ia na emisia le sila mai Samoa o le memo tinoa na patalo fatu o le ua o mai le tu o fatoanga ia nei le market funga lei pe ona vai atu stay mo fanu e o market nei au tova mai tatu o fai fatoanga le ua mai ona fatala no ni so tatu o fai business ia o ila tu lau fai me tau lima ia so la tau fil ngalo ta penal tatu tunu ia mo le to talaino tatu poda sil fa mo mo ia ile masina nei o kuso ia al masina o kuso al masina fo ia ai o le tula foi fatoanga ia o le ase I silingia tu fo ia si vaenga sia pe fa pe fe mai le tula ngola tu pe maua ia ai wala tu ta pena foi mo le fa mo ia ile to talaina o tato podas le fa mo ile masina fo ia talofa tina o mai o le nita ia talofa la vai la sunga tale le lo fo le tu man via la valta ia le ala to talaka ko podas ia ala se tulanga ia le tolu tausanga o mai a lockdown ia male makeki ya mol fa facili tala va mola facili I tono al market taluna lockdown le malo onol fama ya e mo I lava sa le sa uti lava me uma tanga sa fa tau e o fo la ia ma so fai polokan fai fa so sa o le matala tanga ta ia fa pa uona o loama ia mawai se me ai el fa nau ai mai se o tonging no poloka ia ma me fa lotu ai sa tele ale se senga mal taimi a o tala la va ai le se lockdown o ta pena la to e fa felo ai ta tourism tanga ta tu ai nga mai fa fora la ko mai au kuso e ta ia mo la fa sili la sunga I oi ta pena mal fia o wala I lo mautino a to si ia lunga tupe maua pe o le mea sa iai sa mawhai ona ta ua le tele o le se le ni taimi o tala o le taimi nei la o la ngona fia o si ngā ona iai wha mai ai pe tai ta to wola mal wha mai mele wa ia a le mea sili o le wala vai wha tau le talanga le la ia e mawhai ona te tuai wha tau I fuala au vai e ta mai tin whai lo ta ainga a la wala wha so wala ta te mauti nofu o le talainga o lava o poda sila ia la lava lele tupe maua la to e maua tato uma lava I Samoa la lava
O se manatu mai le tina, le o tau whaafonga koe, ko vai kule fiu lai pae mai lungo o laulau le tina le pesi fulu, o me whaakau le fiu e foile fulu, a kau se mai le kako au whaakau kalo. Ea manima ke kingi ka eo. O siri rau sunga le kura TV po rau fionga, kukusa o mare le maangai o kau kalo, kukusa o mafu le malo losio, fai whakoanga le mere e yes fai whakoanga e vai e rifuse sis fai whakoanga e wha vai kusa umma kwa ai e kwa malosi o ngalue le mere i o lea kwa maangai e re mas whare kong i o le kero le mai moa mai fui lea a kung kele o lalangi si o kako kung e pei e mo ia whakau vai a o le loko a whasa moa ma le pei o le loko foi le o i ngai kamai o loa vele fua si o kako kungu i whaanga kamai so se whaanga kama lakapi i e kukusa o mai whai whakoa e ei mas whai whakoanga whare kongu pe kukusa umara uia ki loe le i se whawai vai e kau whai malosi ma ngai a kau kalo ma ngai a kau o kalo Rei foi se fa ko anga fa vai pe i se me ka o se fa de con ke mingi wa ka fa mal lo si manga lue la nga kulanga re e se va nga ko nga ka me ki fa nga le e fa nga ka un mal si re i malo vale se ku ro un ku i e me yang kalo ko ngol me ka ko ma ke ki ngi ya o se kala ngoa foi nga ngi kai au fa malo si au ai ngai uso vai va koanga ya mesere alo ma fa nga o ko malo fa malo si malo de un sa ya malo sei di malo finga ya malo fo finga au wa se mo ngi o ma ya ma ku malo foi mesere fo ya ko mo no fer fang me ka u area ya area si va pe fare con e se me ko se makki vai ko o silia kur ku pere mo ko ya ku kelle lalla e fica e vai kaimingi mai aso ya fa malo foi como kai pa mia me se foi pale mengi a maros ka ko malo sa mo si foi me se ya ngai fe au fa ku o alo kam fa nga o fa fonga me ku kelle lalangi o sa mo sa ku makua milionge a kelle kupe ya kelle faro lo o e sa mo e isa ka va o silia ku ka ku ya ku kelle lalang e pio me foi en ka de fialu la ku o milionge a ka ku me le kelle kupe kelle pol la kapi al vai ala ka la kapi ya al vai foi ala ka nga lue ma ka ia loko so angi la ku ya sa fa malo singa sa u ki mainga ko ia fa mangia pere ku ngi ka ya ma leo ko ile sa winga ile koko Yesu ke viso e mesele koko ka mai ma mo pui mai fa la velave fa nga kula ia mbese fa la ve ku fa fo se ia mese fo ile anga i ku ke au ma venga fa mangia pere ri ngi yaso ya fa malo kulava ila ufiong ai lava ia laua mai ai sfatano noanga ma ai o le tala le ni ta u e ta tu fa kau kalo le ai lo le la ta tu se mai i le tu le ia se silinga fo ia stasio tamali i le ta tu tunu i le kulanga lava ngi i le kapenga o le ta tu ama se ka ko ma ke kinge funga le mo le fa mo le ta tala ino ta tu podas ma lo lava le ono sa i nei aso ia i la ufionga po e fo tama ya e mo ngo fa kulo aku Samoa a me se fole mamalu ko ofisa mo le fole nga fa kai lo ko fa so ma ko o mai fo ya wa fo se ku silsili ma lo fo se me o yele kala ka ko ma ke ki wa ngi ve kai mer soi fuang le la ko kala ka ko podas ya fa pe fe mai le ka penga ngar ka ko ma ke ngi funga le mo ko kala ka ko podas ma sing fo ya fa afkai kele lava mo lava ngoa
Whakuro waku Samoa, I o pa ia mau mamalu ma ko ke le o iai. Ole kaliaku e kusai mal whaafisili, mal pokalame ua sāvalia ko ofisa. Ke le lava se kilo ma se vaai ala kungu a me se for sila o ko whama kamali I fo I kongo la kungu. E mga mia so soangi al malo kai mingei. Ia ke le lava me fia whalele, mo I lava iei me whaakau ma au mai ma keki. Ia ele kai lava le whakingonga ma le whamoe pe a le kako le ulima whaakasi. A mai sa o ko so soangi e ma fai fo nga ma ko fai a whakingonga le lei ma fai le nganga le lei. Ia wa fo fa la wiloa sia ka ko aku mo aku mamau ile lei fo ka kala aku ala lu aku le kala ave I fa fo ia o se lau pasenge ma manguia me uma a fo ia fa ko anga mal makeki lo lava pe ia fo fuanga un poco la me fo ile malo la kungu e anga I mal makeki ia e manguia kele fo fuanga un poco la me o Samoa me se fo ile fa nga malo lo ia ngai vai kaimi ia lango inga pea le whainga malo ma kula I pea ua fo I lava ia fua le lei ma mea le lei lava e ua le rumanga I or kako malo so I fua ma I manguia alo whakele mo sio kako akungu. Ia, o mai mo mai le tātou atunu. Ia, o le ua mātaunu mai nei le nofuanga lea. O lo whai ai ia le tālonga leo le mu. O le ngama mai kausu e mai se awa Samoa e. Ia nei fwoi tae au. Ia ae panga lea ia o nei tū la fono lava e tau ona mulimuri ta ia mausta ia. Le Tautai Market. Ia, nāla e pe irisi vaenga le ua whaase e toi tātou awa Samoa. Au nisi o tālonga o te mautinoa ua lebonga misia le to tele. O lo whaafonga ma mai mo mai au tā pena fo I le toi anga I mai lo tātou tino I le māsina fo. Ia tā longa nei o le mu. Ia o le tā longa le, iei vau ngana fo I le aua ke mu sei. Ia mautua I ngā mu whapenga. Ia tele na tā aloi ka mamatu. Le ala tau te sila mai le aso nei tai au. Ia o le au uru singa ia ka alo tātou tā longa le o le mu. Au lewa maua le avanoa. E stasu tamali lea. Ia o le sili a koi foi. I le tūlanga, lewa tapena I le tātou tunu mo le toi talaina o tātou. Podas ma lo lava le, ngosa I lewa I aku e whaisinga mau o lau tapua inga le tūlanga o lo. Ia I le tālonga nei tae au. Ma lava soifua, ia, sao lava le whaafisit. Lo o kapua I lava ka longa ko inga ngei pe o le me masangi le. Bai foi kapua inga I ka longa, ma eva I yas whaiso. Ia, o le lako kalaka ko poras o le ase tūlanga iai wa e tāpena ia mai sa uni le toe whaafeloa I ka kou vai mumu, ma ka kou vai pingiki, ka kou kurisi ia ma tātou ainga mai sa mua wa ka penga ia lau whaanganga pua atu lau whaafonga la kungu wao le mea mautinoa wa levanga misia tātou ainga I wafo ia le sais tū ma le paumu Moni lava, moni whaafisit ia o le temine, ia wa lava tāpenga fo o le mua ua uma whainga whai tui pui wā le pui ngā whamai. Lua ia pe ona e whaafisiringi e mei o tau mawhai sao. Wa ka fia wa mai ainga, me so ngai whanau ia tunu mamau. Le foi la whailoa I le, tala I tātou, wa lele ma tātou, wa whailo mai o tātou atu whafu. Wa ka fia vo ia o, se maua foi le whailo inga malatou, wa lewa na misia. Toro tau sanga ua sia la tau foi le sao e foi vai mu ia sao foi o matou nei feo taxi ia pe o le di passe se pe o nai passe se na tele le tupi ia mana falo tai o le weta ua le upole misia o le ase menga makua e misia le toro tau sanga o lockdown tātou
ese mai le vai mumu ia vai sa le la ngaruenga le live section makua mana ia ngaruenga o le ke fo ke fia vetex ia ala se me pitosilo na emisia nei tausang man fa fisi ole misio le nei tausang tu sole yo la wa ia tono matolo telefon yo una mariu show tama ia wa misia fo ina yusum na to fa fine ile mariu show tama ia pe ole me telena ia ole Pero i mainga i menu fa la ai o fa fta ia na fo mai ase le ni ine ia matu nei fa so ai wa fa la me tupu nei Samoa mana fa lo ka sel sili e te lango ina la le to talo tato poda spete mana o tapuni pe te le te mana o te tala i mautu ia mausali tato pui ngala so fini ngalo le vai after me fa sili o te lango ina o mafuanga ia na loa so o tu puia te longa wa se lau pasene le tu pui tonu so tatu atu ale ngata fo idea ia se fe roi fo manai ainga le wana mo sia la tu ya tinu mau fia malanga mai nei Samoa nanga falo tai lava